إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أدعوكم من واحدكم مدني التحيات فوق دعاء كرما بهجتهم نماذجي كيرت القرآن كيوما الله سبحانه وتعالى ذكر كرما دين إكلان سبحانه وتعالى دعاء كرم هم نجمع ما متير ما نقولتمي هم نماذج إت مقام يبهري كيرت الله سبحانه وتعالى دعاء كربه هم يكني إمام مقام إنه إنما التحيات فهم أدي سجدة مي خاصة فها كل به ده مقامه إنوني بيا إهم مقام تنگ أبهري إتم مقام يبهر رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل منا فينا لما دوغا دعاء كرم هم نفاوة المقام إيه كتيرة تكبيرة الإحرام فوقا إما فرت من اسمنا دعاء أي دعاء الاستفتاح دنيا فوقا ركوع تدوم فوقا يعتنا لجوهن وجوتو دعاء كرم أبوي وكي خاصة نماذج تكيجا أي بيتريج قنوتوجا دين हमें फदें वितरी फीवा मुसीबात के वगुत्त होगा नोता इस्लामी उम्मत कुरमतेवा दरिया हितामत होगा दंडवलत होगा कुनूत नवाजिल एवस उन्ना कमें हम रुकू होगा फहोगा मी वितरी का हालत हो गया नवाजिल के दनवी मुसीबात दर निकम हितामर खानत होगा वगुत्त होगा कुनूत क्यों एवस समा दुआ के वगुत्ते दुआ के मकाम है हमें फतें रुकू उगावस मेननी दुआ करवेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेखफान रुकू उगा विदालवा इद्दिक्र की सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिर ली अदे मी दुआ गा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला सना विदालो मफोगा सना दन्नो मफोगा मी दन्नोनी मियाला पाफुसवांदे हम एगोता सुजूद गावस हम एक लेखफान करवा दुआ मी सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिर ली अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमदा सना विदालो إكلانج مقام متير جلال وانتكما كمال وانتكما يكشيجن وهريها كنتكم إكلانج مستاهر ودرودكم واكما اعتراف بداقة ما فوقه رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوني ميلا فافس فانده أما السجدة كي أي دعاء مقامه ده سجدة دمده كي بس دعاء مقامه أي فوقه التحيات فوقه ميونني سلام دينما التحيات نميجين سلام دين مقام مدمدكام ميونني أي دعاء بقته التحيات مدنوني التحيات لله والصلوات والطيبات يكون صيغان كي كم قابيس التحيات فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات لما قد الله حضرتك دعاء دنا فوق دين سلام دين وام مدمدك من وقتك مي دعاء وقته دم مي هريا مقام تاكو خاص وقتك سجدة التحيات فوق ميونا وقتا خاص كل مي ألقون من بين دعاء كربدان كما وتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقون من إرشاد وفا أي عبد الله بن مسعود التحيات تسقط فوق رسول الله من حديث في الكربني ثم ليتخير من المسألة ما شاء التحيات كم فوقه دين أين بينهم كميج بينهم مسألة بينهم كم إذا دنوا الله حضرتك دنوا بينهم كم اختياركم إما كم الله حضرتهم إذا هوش كم إما ألقون من بينهم كم التحيات فوقه دنوا دانا هم يقطع سجدة قلنا وقتكي بس ألقون منهم بينهم كم الله حضرتك دعاء دنوا دانا أي رسول الله كمان حديث الكرباني أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء حديث القرآن اتباع من كتير ميهكو إن هالدعاء بركر بكلامه إما جاء وقتكي إما كتم وقتكي أي إن سجدة قلنا وقته إما سجدة قلنا وقته دعاء كرون جنا كراهش كمه إما سجدة وقته أدي التحيات فوقه مي ألقون منها بينهم كمك دعاء كربيدانا مي بينهم كمك دعاء كرم كتيرة همينه بي آخرة كانت تبص أدي دنيا كانت تبص إنما سبادوس آخرت كنتن ألقون من إسكورون أي إمران لو كتكي أدي دنيا كنتن إدون كم قابس يا أكيجا آخرت كنتن همناجن آخرت كهوا لاب همناجن أباه حضرتك أدنى أي إمران لو كتكي إما رسول الله صلى الله عليه وسلم إما جينا كربا دعاء نمادو نوت نمادو بيركم يفدا قيد النتي إما جينا كربا دعاء كما أنس بن مالك كبين رواية فحديث فلق معنا قلني أي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من دعاء رسول الله كان الله حضرت من دعاء قلني
ದುನಿಯೆಗೆ ಹೇವಕಮ ಆಖಿರತ್ಗೆ ಹೇವಕಂ ಅದಿ ನರಕಾಗ ಅದಾಬ್ ಮುಸಲಾಮ ಕೊದ್ದೆಬು ಮಿ ಸೂರತುಲ್ ಬಕರಾಗ ಆಸ್ಫಾವ ವಾರ್ದಫಾ ದುಆಯ್ ಎಮಿಮ algon men mi wahadakani at-tahiyyathu foga kiyangona du'ataka medka kama wairuga algon men faha kuranjena emem kam ki emme rangal du'a ki kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam beenun karwa fa du'ata ekle faanu algon men dasko da fa du'ata ehma kirt qur'an gonat rasulullah fan sallallahu alaihi wasallam sunnat ka warde fa du'ata ei emme hewoikum wa du'a ki den ege foga e du'a ge ibaratuga ebbes be adabi kamen nen adi e du'aaga Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga algon men ekamen edumun Allah ga hadratuga algon be adabi waafada kamaka nuhimene kandatan himene kamaga wanama komme du'a be samanangal enama emme rangali rasulullah pan ga arihum waradifa du'atan ege fawga algon men hama beenum ecce Allah ga hadratuga idi dannamwi beenum kamaka beegotan dannamwi enama bedene faden Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga evs kala be adabi kame beebuma kanula isabiki algon men aadaga ves eka koneka ekege kiben anek kamen kan ede eroga algon men e kantan ede miha adab veriwane e faratakun e edeve faratage kurmatiga adi khasakon e algon men mi kamaka mi edeni kamen algon men freham koddum mi edeni tankole mati fem warige mihe kam gawanama tankole mati musanje kam gawanama no tamaqama no fudu matir mihe kam gawanama algon men ene kurmatiga himave adab verve ene kurmatiga ihtiram faal qur'an hima kitman Allah subhanahu wa ta'ala kurful matiga algon men tadallul wa tadarru wa ma haqqan bodwegen be hima igotuko bes be adabi ibaraten oigan nuane adi adabu kuda kamakan Allah ga hadatun e dannamagen bes nuane adabu kuda kamakan midennawani Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga algon men kamaka e dannamar ekama vanjehene mi fitratuga duniyega Allah subhanahu wa ta'ala labbafa wa qanunu ge dashun ei ekashigen wa kamaka ega maane kinu egotuka ves Allah subhanahu wa ta'ala mi duniyega algon menna mi labbafa wa qanuna khilafa kame koduma eklange kodum wantu woden genen nuwe ei egotuka ves ennu eg maane ki Allah subhanahu wa ta'ala kodum wantu woden ve huriya kame korabuma bas ekamaku eklange kanaluwa hikmate ge dashun mi duniyega ebe qanun take labbafa algon menna hama mi kiwa ilmi gotum mi physics ga qanun take labbafa fadain algon beenukra bahuga hamataken asl take labbafa fadain kantattan hinguma duniyega qanun take labbafa bawe misalaka bin helmen annanya irani kinekan ilmerin ebenge e annagoy da annani kinekan ebenge hunu me annani kinekan fine annani kinekan ebenge misalaka algon men aden niwene edage masdare neti wahin nudwana e bahuge masdare neti ayyen nanane elige masdare neti imirani Allah subhanahu wa ta'ala mi duniyega labbafa qanun take ko ekla kuldum wonto wondigemme hama evs masdara kanula evs echka nisbama ka anda hama wahin algon mena hisaba fonu buma ade fonu buma alikame fonu buma enames mi duniyege kanange wani mi hamatke sababtake labbafa egotun mi duniyega mi labbafa sababtaka khilafan algon men Allah ga hadratuka evs kamaka dannu ei egotuka ves adab beri gotennu ema ifada kamaka algon men dannu agenwan misalaka algon men giterin kiwa kujjennama ena filaulu das nukon hurefa ena fas koddubun edi dennamum ehama adab kuda kame ekamako e sawbga hifagen fas humaki ei filaulu das kurma gulgin annakame emima fas vun mi filaulu das kurima elibe natija kamga bair e filaulu das kurma ekiga Allah ga hadratuka dannawani mi fasumuge hew tawfiq devumang edi hamegota balitakom mi shifa lebeni base farwa kurma ekiga Allah ga hadratuka edannawani mi shifa devuman mi fadain algon men kantaka edannawar algon men edannawan jeheni midenne fadain sabtoga hifagen adi e sabtoga hifun ei ekashigen wa kamga mi duniyawi hamtoga matin belar ekashigen kamga wa kantattaka Allah ga hadratuka edannawani ehnnuni wani ei Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuka algon be adwi wani kama esabaki mi duniyawi hamataka khilafa Allah subhanahu wa ta'ala kandatta fahikodde wafa onnani rasul bekuluna mu'jizat gotuga den bay fahara ebura dash darajaga Allah subhanahu wa ta'ala ga wali verina karamate gotuga fahikodde wafa nan ekamako wali verina ebgotugo e karamatan edi enno dannawana ehmi ma algon men jehene ekan handam bahattan algon men du'a kurayruga hame fadein algon men du'a kurayruga abudu es du'a gadabto getrega vi ha ves fula ko shamil kun e du'a bebun e ranglo kame riveti kame
එම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉක්රවා දුආ ෆුල්ග අද කුර්ආන් ගාස්වා දුආ ගබල්වා මේ ඔන්නනි රබ්බනා ආතිනා ෆිද් දුන්යා හසනා දුනියේගේ වෙස්සේකන් වෆිල් ආඛිරති හසනා ආඛිරති වෙස්සේකන් මීම මීගේ මොති හුරියා හේක මෙන් ඒගේ තරේක ශාමිලුගෙන් දාෆත කොතක ආමා ෆත කොතක මොති එහෙම එම්මේ රංගල ගොතකී මිෆදයින් හුරියා කමෙන් ඒගේ තරේ ඒගේ දශ වන්න ශාමිල් ගොතක ආම ගොතක දුආ කරු විහාවස් තනවස් කොන් දුආ කරු එන්නමස් මීයකු වකි කමකන් එදි දෙන්නමුන් ඒවස් ගෝහෙන්නුන් එන්නමස් එම්මේ රංගල ගොතකී විහාවස් ශාමිල් කො විහාවස් ආම කො දුආ දෙන්නමුන් අලගොන් දන්නා ෆාන මිසාලක ඉල්මෙරන් විදාලවා ගොතක baki mihaka denevi e mi firihene eneya indive fada halaga shar'i gotum wes dunyavi gotum wes adi enu gotum wes eneya kawani kurey fada halaga hori anhenaka ena ambege gotuga rodi koddubun adi allah ga hadratuga dennumun e gotuga gos kamennu enames evre ma rangalu rivete firihwane salih ambe debun adi dennamun emima baki anhene ei eneya kawani kurefada shar'i gotum wes dunyavi gotum wes suragotum wes kan kurefada anhene ena ambe gotuga e dennamu ei gotuga wes gos kamennu ennames evren frihamawi ever rangali salih ambe debun eirum allah subhanahu wa taala denodugum wani eneteka ambe rangali kon anhene kan eneteka enege dunya akhiratuga eneteka wagi bedevani emme rangala kon anhene kan allah subhanahu wa taala ge himwa debuma ruhifa ekanaange ekan dukollafa salih ambaka medene hema egoin ma frihama baki khas anhene edmobure ekamako misalakan baki anhenakan edeeruga e anhenaki shar'i gotun ene akawan nukrefada mihekam ga wanama enage edu'a ki faafay sabki allah ga hadratuga ena e beadabi kamen ekurani midenevi timakam gotun kawan haram wa daraja ga mihekam ga wanama ena ekurani ha faafay nuata efada kawan haram wa fada nasabuge gulumen nekam ga wes misalakan e anhenaki ehin gotakun ene kawan nukure fada mihe misalaka ehem mihe gamben ehem vejjar sene kurani fafe sabaki ena emme fartama ehem mihegge kawani rulalma edi dennum ekaw masay kurun e gazatuga fafe adi allah ga hadratuga mikan edi dennum e allah ga hadratuga mi du'a kurmaga adabu kuda kurun ehem egotum wes e fafe rasulullah khan ga hadith fulga maana ga onnana aharmenge tereim wa mihe nune aharmenge tereim firihenegge ambi miha ene attaka fasada kolla fi mihaki maneki demefiringe deetere wade e demefirin durko hadafi mihaki armenge terin wa mihin nune mi maana rasulullah khan hadith asabe ema mihe demefiringe tere wade e demefirin ge kawani gulun hadakalo masakurun ei warbodu faafe ema egotun ham midenne bifaden du'a kurum wasmani ham egota faafe kan ema dunyawi gotun algon attahiyatu ge fawga sajda ge du'a kurvidane ekama mifada kamaka mifada gotaka du'a ku genwana e nuni wiya dunia wi gotum wes hew kantatan had mattaka algom men ham allah ga hadratuga dannam wi kommegas mi du'a taka be gotum algondo mi denwi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunatuga asfa du'a taka guligen bay du'a taka algon ishara quranam algon waakne malum kuriga ekamako du'a ya guligen fa kollanje ituru de point ki namaduga haqiqatuga du'a kurumuge wagutaki namaduge terihe namaduge bere nune إمام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بدال وني كيرت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاريهم اغتك بالصحة غتك وارد فكا نوي اكليك فانو نماز نيمي وداغن نواغن اكليك فان ديپل افل وافا دعاء كر بكمن اكم اغتك بالصحة غتك وارد فكا نوي ادي اكليك فانو اصحاب بكلو رضي الله عنهم ابي فرومس اغت نماز نيما فدن ديپل افل واغن دعاء كر بكمن اغتك بس صحة غتك اسفكا نوي اما نماذا vidigen namadu nimmafa mi du'a kurun ei rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam ge dosara fawga ashabe ke ge dosara fawga alan ufedifawa kameke mi adi ei aslan way kamenone mi abdul aziz ibn baz rahimahullah ge basfu ege kuriga al imam ibn al qayyim bidalwani sala bidalwa zad al maad ge bidalwani salam din wa fawga ma'mumunna kurmatlage nuwata qibla kurmatlage bas salam din mafhuga du'a kurun mi egotuka bes sahha sanadakum bes nota hasan sanadakum bes rasulullah sallallahu alaihi wasallam barde fawa kamen nune adi ekanta fajis namada fawga nota asr namada fawga khasa gotuga kurwa kama belewe belumaki eives sahha gotuga asfawa waha ken nune den ibn al qayyim bidalwani
namada guligin asfaba huriha du'ata kabes rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam du'ata kurabani namadu gay namadu beruga namadu nima fawga innone den ibn qayyim mi gennawani buddhi ge dalile vidalwani namadan hun namiha ena hunani ena haddaabul kare kalange kurmatlaginne namadun avadima allah subhanahu wa taala ena idannawa munaja nimuni ema algon menge buddhim wes eba inge mihaku ehe mihek gaatu kamukiya eruga echen ederuga ene gaatuga ekamakun edeni emihaka badal ko bahaka dakka eruga enage e badalu nimmafa frogas dinma fawga ena ekamakon nedeni ema algon menge tere mihaku namada allahu akbar kyafa namada wanama ekige oti allah subhanahu wa taala ene oi munajat oti fashifa den ama salam dinma ekige e munajat enimuni emima allahu hadarutun kamakan edekam gawanama edemmani mi namaduge terega ekiben to ei evogutaki ena allah subhanahu wa taala munaja kurani allah subhanahu wa taala kurmatlagen heri allah subhanahu wa taala hadartuke ena e kantattaken e dannoni eklange dhikr kurani eklange thana dannoni hamdu kurani ne kirtu quran kiyoni den dua kurani ema mi allah subhanahu wa taala ya allah subhanahu wa taala munaja dennum gowagutu ema namatukun avadima ekkala munajan ati nimifa mi ibn qayyim bilal wa basul den enames ibn qayyim war muhim painting e foga begennawa ibn qayyim bidalwani rahimahullah namadu kon nimo foga den am rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam wardafa dhikr taken boy mi dhikr takyafiya saka boy subhanallah alhamdulillah allah akbar mi dhikr takyum adi dhikr takaki minu was dhikr taken onana allahumma anta salam minka salam mi as eta dhikr taken boy ibn qayyim bidalone mi dhikr takyafiya den rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi no takle ikfan go macha sallallahu lebunga dua kurun ei rabbun edevigin wakameke mikan takofiya den anikavis oti dua kurun go waguteke ei anikavis mati en alkame namad nimuni me e alkan nimuni den namada bidigun e dhikr tangoti fashwa em e dhikr takafawga allah subhanahu wa taala mi thanadan no dhikr tawga e thanadan no mafawga den rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam kiwafa allah hadratuka ikle ikfan sallallahu alaihi wasallam lo dua kafa den anikavis den mi alkama bidigen dua kafiya ihma dua kurma rangalu wagteke edevigin wagteke ekama ko mi dua kurma ki midenne mono dhikra bidigen ekama kan hadashe egotka namada bidigen ekama kan hadashe sabaki namada bidigen dua kurun rasulullah ikfan sunnat asfan atitibe ekama ko namadu kurma foga mi dhikr kurma foga den dua kurun ihma rangalu wagteke ehma e dua ko fikam gawana irad kuriya ei dua ijab kurma bes irad kuriya allah ke hadratum edevigin wagteke ehma ekama ibn qayyim taid debamu nota ekama bar gennaw mattaka ena gennawa hadith ki fudala ibn ubayd riwa karba hadith ka rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hadithul karawani idha salla ahadukum falyabda bihamdillahi wa thana'i alayhi thumma liyusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyad'u bima sha hadithul karawani tibami ngtere mihaku du'a ko fikam gawana du'a ko rakam gawana ma imfurtum allah subhanahu wa ta'ala hamdu kurum fattashe den eklange hamdu kurmun ade eklange sanaki mun fatashe den rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawati washe allah hadratuka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu dua korashe den ege foga ena beenum kamakan edi dua dan nawashe ima mitanga namadu kurma foga algona mikya dhikr tawga himenani allah subhanahu wa ta'ala hamdu kurun eklange sanaki ima mi hamda sana foga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu dua ko fiya den oti anakamis dua kurma ga wagoten ehma e dua kurun ehma rangalo e dua kurma ke gutko bes e bi dua kanwane ennames kamake rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga nekkam ke ashabe kala nukurwa kamake mi ibn qayyim sadi sheikh ibn baz mi ishara karwani namad kon nima hama vidigen dua ko e dua kurun e sunna go kamga dekigen e dua kurun isabe ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kurwarga e dua ta kurwa funani munibes namaduga namada bidigenanu ema ibn uthaymin bidalwani nama dua kurun oti namaduge namada fawga oti dhikr take mi ek point anek point ki namaduga khas kon namaduga nota namadu nunas so dua kurumuga aray bas num bahun dua kur vidan hege huriya ilmer se bas wadagna kame sheikh abdul karim الخضير بدالا فدين ورها علم رس بس بداغن نوا دعاء كرمكي دعاء كرمغا عربي بهم نوم بهم دعاء كربيدان كما نمادم بيرغا عربي بس نوم بهم دعاء كربيدان عربي بس دنا ميهك بس نو دنا ميهك بس اي ما ورها علم رس بس بداغن مسله الامام ابن تيميه رحمه الله في بدال وني الله سبحانه وتعالى دعاء كرم عربي بهم بس ادا عربي نوم بهم بس دعاء كرم هدويگن وي اني الله سبحانه وتعالى
e du'a kura mihaage murad ena e gastu kura kurun rangala denodigen ve enage hituga oti ena kon edumekkan kon beenumekkan Allah subhanahu wa taala denodigen ve ehmima adutta ginawumuge sabunne nuwata tafaatu bastakum mihun adufulumuge sabunne Allah subhanahu wa taala ekalaange mi dannawa dennawunta ka evgatugas ekalaange kan olumen naarane maniki emmen efara mi du'a kurikam gaves Allah subhanahu wa taala yad asawde gannawane algon men hinenu algon mennaka demiyo ka efara wa da kafiya ka edemihun tiren ekakos dakawa ke nengene kamaka Allah subhanahu wa taala ekalaange khalqutakum efara du'a kurikam gaves ekalaange e khalqutakum gitare komme faraten edak edi dannawa wa ke ves ekalaange denodugum wane mola denodugum wane den komme bahakun du'a kurikam gaves ekalaange denodugum wane arabahum ekan yenu arabahum Dhivehi bahum ingres bahum komme bahakum bas duniya ko komme bahakum bas denodugum gaves Allah subhanahu wa taala e du'a kura mihaage murad ena qasdu kura kantan ena ede kantan Allah subhanahu wa taala denodugum wane ema du'a kurun e huddakame arabahum wes arabinum bahum wes namadum beruga huriya almarsakam bas wadagenwa ekama ko swalaki namaduga arabas num bahum du'a kurun huddavegen vehije namaduga mi du'a kurun huddavegen vehije miswal mi kuran mi je sabaki namadaki Allah subhanahu wa taala taka kura alukamaka vefa e namadaki ekama khasa dhikurtaka du'atake onna etchika wative eya tafatu namada tafatu wahake namada mulin tafatu jinse giwake dakafiya namadu batulugin ebade kunes dene fawaden miha ko kimisen elmo emiha amille Allah subhanahu wa taala hamdu kurikam gawana enaga namade egotuka bas batulen noe egamo ko miha kimise elima ena Allah subhanahu wa taala hamdu kurima ene rahmelle min du'a kurun e namadum beru galgam men sunnate ki kurun to muslima kan muslimat taka ada kurun je haqq to gitene haqqe so Allah subhanahu hadith fulg maana go nane muslima kan muslimat taka ada kurun je haqq ta fahke ani hadith go nane hayke min kom de hadith gaves onnane muslima akhaku kimisen alafa hamdu kofiya ene tashmit kurashe mane ki ene rahmelle mun du'a kurun muslima kan muslimat taka ada kurun je haqq ta gitene haqqe emima namadum beru go ekanta kurun eham baran bodan edivigem wakabe hamekani aadaage mustahabbu kama vesnu ekama ko wajiba kari kora warge kama sabke rasulullah kan engoni muslimak an muslimak taka ada koron je haqq taw giterim wakameke bayin anumerin dekudaagen awat ge wajiben adi bayin anumerin ebe dekudaagen nawa kimihi alafa miye ko hamdu kurime edo ehi mihun giteren ekaku ene rahmatullahi du'a kurime snufudene ado ehi huriyam rahmatullahi du'a koron jene Sheikh Nasiruddin Albani vidalwani hama kommiye ko ado kommiye ko sene rahmatullahi du'a koron jene e salam kurima ekaku salam jamaate gitere miye ka salam kurima ekaku radu dinima fudene ekama ko egotam ekam nune mi Sheikh Albani ge rayu ekama ko kimi helmuga hamdu kofiya kimi helmu hamdu kofiya den ado huriyam sene kimi hel rafa hamdu kurmiya rahmatullahi du'a koron jene miha barang oy kame mi namadum beruga ekama ko namadu ge terega mihe namadu go huri mihe ko enen mihe ko kimisen rafa miha amille Allah subhanahu wa taala hamdu kuriya devijiya ena yarhamuka Allah ibn fi namad batil wana ekivento ena yarhamuka Allah ibn ar mi mukhatab qurani kimi hele miha kaliyan Allah rahmatullahi wanate ema hisab namad batil ehmima mi namadum beruga kurun edivigem wakame kuran jehegem ekam namaduga kurma ekike namad batil wengede ehmima ainu mer miswal kurvani namaduge terega arabi bas num bahum du'a kofiya namadu sahhamanhe nuwatnuwanhe الشيخ عبد الكريم الخضير بدال واغتوغا جمهورن غاريوغا اري بس نوم بهاكون فرض نمادوغا اري بس نوم بهاكون اغتوغا بس دعاء كو گنوانا اي جمهورن دكوداغن واغتوغا الشيخ عبد الكريم الخضير بدال وني انما نمادون بيروغا هم علمر بدال وفدين كوم بهاكون بس دعاء كرم كوم بهاكون دعاء كرمغا بس ابسكال مانلنه دين الشيخ محمد صالح المنجد انا اشراف دشو هينغا اسلام سوال وجواب ويب سائٹ کا دیفا وا جواب کا بدال وفا انني جواب کا منني تفصيل دبا بدال وني ام فرتم عربس دن ميها كم غا وانما اينه اگوتක به සුද්දෙන් නුවානේ عربس نوم باكون نمادوغا دعاء كرمه اما عربس دن ميهكو نمادوغا اين عربس نوم باكون دعاء كو گنوان سابقي اين الله سبحانه وتعالى حضرتك دنوا دنو عربس نوم باكون متي كلا نمادوغا كرا ذكرتك من تفاتو وترج دعاء ميتي اسا
එහෙම ඒ නමාදුගේ හුරියා දිකුර්තකේ අද කුර්ආන් කම් ගාවෙස් දිකුර් කම් ගාවෙස් දුආ කම් ගාවෙස් හුරියා චිමිනොනි අරේ බහුම් එහෙම හම එජින්සුගේ එවත්තර නමාදුගේ අල්ගොන් අමිල්ල කුරා දුආ සුන්නන් ජේනි එහෙම නමාදුගේ අරේ බස් දන්න මීහකු ඒන නමාදුගේ එගොතක වෙස් එනේක හුද්දේ නු අරේ බස් නුඹා කුන් දුආ කුරා කෂන් ඒන අමිල්ල කමකන් එදන්නවා කම ගාවෙස් එන ඒ දුආ කරමානි අරේ බහුම් එකමක අරේ බස් නුදන්න මීහා අට්ටක විදාලවනි අරයිබස් නුදන්න මීහා ඒන නමාදුග දුආ කුරා එරුගා එන අරයිබස් නුදන්න අතීවේ එහෙන් බාකුන් දුආ කරුන් ඒ මසලෙන් නුනේ සබකි එන අරයිබස් නුදන්න අතීවේ එකමුග සාබුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එන දන්නවා දෙන්නමු හුට්ටා ලාෆ එකමුන් එන මහරූම් කරුන් ඒ රාහුල් කමෙන්නු එකමක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දන්නවා දෙන්නමුගේ ෆුර්සත් එනෙන් උන්නාන හුලුයිෆා එනෙන් ගේ ගොතක එනේ එකන් කුරමේ ගොතක එනකන් කුරානි එහෙම අරයිබස් නුදන්න මීහා ඒනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුගා දුආ දන්න විදානේ අරයි බස් නූම් බස් බෝ එකමකු එහාලතුගා වෙස් ඒනේ බස් එමෙ මොළිතුරුගම් වනි ඒන කුරානේ දුආත කුරානුත් සුන්නතුගා අස්වා දුආත අරයි බොන් අස්වා දුආත දස්කුරුම් එම කුරාන සුන්නතුගා අස්වා දුආත උගේ තිරේක හුන්නානේ මීහකු කමක බේනුම් වෙගෙන් ඒ දන්නවායරුගා ඒ කොම්මෙ කමක බේ දුආ සුන්නානේ එව්ස් කම මිකම තිමන්නා බේනුමේ එකම බේ දුආ ඒ කුබාහිජේ එහෙන් එක්ෆද දුආ නුෆනගෙන් උලකන ජේනේ දුනියගේ මුස්ලිම්කෙන් එදගෙන දුආ කරාකම ගවනම එකන් උන්නානේ දරීම් බේනුවගෙන් දුආ කරාකම ගවනම එකන් උන්නානේ අඹීම් බේනුවගෙන් දුආ කරාකම ගවනම එකන් උන්නානේ තනවස් ගේ බේනුවගෙන් දුආ කරාකම ගවනම එකන් උන්නානේ මිහින් ඇස් දුනියවි හුරියක් බේනුන්තකේ ඒකතරේ වදිගෙන් දාපද ශාමිල් ගොතෙග්ග ආස්වා දුආතන් එබෝරි එහෙම ඒ අරබි නුදන්න මීහාවස් එමෙ රංගලි එෆද දුආත දස්කෝගෙන් ඒගේ මාන වෙස් දස්කෝගෙන් දුආ කරුම් එකමකු ඒනේටක අරේ වස් ඒ නුදන්න හාලතුග ඒන අරේ බහුම් දුආ කුරුන් ඒ මනාකමෙන්නු දෙන් කුරමස් දනන ෆදෙන් නමාදුම් බේරුග අරේ බහුන් නු බස් බහුන් දුආ කුරුන් එහෙම හුද්දකමෙන් අධිකවාතෝ බෙන් අනමරෙන් දෙකේ ඩානා ගොතුග ඊහත් අයිහම එම්මෙ රංගුගකම ගාවස්තාන සබකි ඒනගේ අමිල්ල බහුන් දුආ කුරාරුග ඒනගේ හිතුග ඔන්න එච්චෙන් එන අල්ලාහ්ගේ හදරතුග දන්නවානි එකමකු මාන නේගේ ෆද ඉබාරාත්තක දස්කොල්ලාගෙන් එහෙන් බයිගේ ලෆ්ස්තක ඉබාරාතක දස්කොල්ලාගෙන් අස් දුආ කුරාරුග ඒනගේ හිතුග ඔන්න ශූරා අගා නුකුන්න ලෆ්සා ෆාරිග දිමානු විදාන එම්ම කොම්මගස් එම්ම රංගලි කීර්තමා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වාර්දෆා දුආතන් ඒගේ මාන එන කොම්මස් ගොතකන් හොදාගෙන් ඒ මාන දස්කෝගෙන් ඒ දුආත බේනු කුරුම් ඒ දුආත බේනු කුර නුකුලදේ හාල්තක අමිල්ලෙන් හම දුආත කරුම් වේ අදෙන් රසූලුල්ලාහි ක්ෆාන් ගරිම් වාර්දෆා ෂේඛ් නාසරුද්දීන් අල්බානි සිෆත් සලාත් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගෙනවා ෆවා අශෙක්ක දුආ එකතරෙන් දේ දුආයිගේ වාහකත් වෙෆුන්න අල්ගොන් දෙනේෆාන එම දෙන් බාකි හුර් දුආතෝගේ තරෙන් බය දුආගේ වාහක අල්ගොන් දනාෆ අල්ගොන් වාහක නිමාලන අද නාසරුද්දීන් අල්බානි ගෙනවා දුආතෝගේ තරේගේ ඒ දුආකි අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මින් ෂර්රි මා අමිල්තු ව මින් ෂර්රි මා ලම් අඅමල් බඅදු රසූලුල්ලාහි ක්ෆාන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතුගා මෙදනෝනි හදාබුර් ගස්කනාකෝ මියලා ಕುರೈಫಾವಾ ಅಮಲ್ ತೌಗೆ ಮಿಯಳಾ ಕುರೈಫಾವಾ ಮಾನೇಕಿ ಮಾರ್ ಕೊನ್ ನಿಮಿಜ್ಜೆ ಕುರೈಫಾವಾ ಅಮಲ್ ತೌಗೆ ನುಬಾಕಮಂ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗ ಹದರತು ಮಿಯಳಾ ರಕಾತಿರಕಂ ಎದಮೆ ಅದಿ ಮಿಯಳಾ ಮಿಹಾತನಂ ಅದಿ ನುಕೊಂ ಹುರಿ ಅಮಲ್ ತೌಗೆ ನುಬಾಕಮಂ ವೆಸ್ ಮಿಯಳಾ ಇಬ್ರಸ್ಕಲಾಂಗ ಹದರತು ರಕಾತಿರಕಂ ಎದಮೆ ಮಿ ಸುನ್ನತ್ಗೆ ಭಾರತವಾ ದುಆತಕ ಬಲಾರ ಅಬದು ಸ್ಟೇಫನ್ನ ಫಾ ಕುರಾನ್ ಸುನ್ನತ್ಗೆ ಸದಿ ಕುರಾನ್ಗೆ ಭಾರತವಾ ದುಆತಕ ಬಲಾರ ದುಆತಕಿ ಕುರ್ಕುರು ದುಆತಕೆ ಎಗುದಗೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಹದರ್ ಫಸ್ ಹಸಫ್ ಹಾಗ ದುಆತಕೆ ನುಹುನ್ನಾನೆ ವರ ಕುರ್ಕುರು ದುಆತಕೆ ಎಮ್ಮೆ ದಿಕೊಂ ಹುನ ದುಆತಕ ಬಸ್ ಬಾಸುಫ್ ಹಾ ವರ ಕುರ್ವಾನೆ ಎಮ್ಮಿಮ ಹಕೀಗತುಗ ದುಆ ಕುರುಮುಗ ಮಿಕಹಲ ರೀತಿ ಇಬಾರಾತ ಕುರು ಇಬಾರಾತ ඒ ඉබාරත්ගේ මාන ෆුන්කො හුන්න ඉබාරත බේනු කුන එම්ම රංගල වගමනේ ඒ එපද ඉබාරත සුන්නතික මුලින් වෙස්සුනානි දෙන් විසනා වඩාගෙන රසූලුල්ලාහි ෆානුගේ දුආ ෆලුග මි දන්නෝනි අද ඒ දුආ කුරා මිහාගේ කුරයිෆාවා අමල්තක මිහාතන කොන් නිම්ෆාවා අමල්තක එනක මේ ඉස්වෝගස්වා අමල්තෝ ගුණබාකම මානකි ෆාෆේකම් ගාවෙස් නැහින්කච්චකම් ගාවෙස් එහුරියා අමලේ ගුණබාකම අල්ලාහ්ගේ හදරතු මි රකාතරක දන්නෝනි දෙන් අදි මිහාතන අදි නකොන් හොරි මානකි මුස්තක්බලගද කුරන් හොරි අමල්තෝගේ නුබාකම වස්මි අල්ලාහ්ගේ හදරතු රකාතරක නෙදනි එහෙම එනක මුල හයාතුක එනේ කුරවෙන හුරියා කමගේ නුබාකම මි රකාතරක මෙදනි අල්ලාහ්ගේ හදරතු එහෙම මි දුආ මෙති වරක් ගින කන්තන් ඒකතරේ ඒක දශබද ශාමිලුගෙන් දාෆදගතක දැන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුර්බා අන දුආ කි අල්ලාහුම්ම හාසිබ්නි හිසාබන් යසීරා හදාබර් කරස්කලාකෝ මියලා ලුයි ෆසේ ලුයි අදි ෆසේහ හිසාබකුම් මියලා හිසාබ කුර්බාන් දේබේ මියලාගේ හිසාබ බල්ලවායරුගා
lui hisabakum ada lui faseha wegen wa hisabakum hisab Allah faandeve mi hadith ga mi annani lui hisabakum hisab Allah wande haqiqatu ga lui hisabakum hisab bellewma ki ei haqiqatu ga hisab bellewme besnu ekama kobato ei e du'a kura miha mi edani enage amaltan Allah subhanahu wa ta'ala husheligen da'iruga ekanta luigotukun nimigen tiuma ehmima rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam wardafa hadith fulga aishtfan vidalwani rasulullah ikfan sallallahu alaihi wasallam hadith fulkurabani man nuqisha al-hisab udhiba hisab kuravi jamihaka adab deve hutte den aishtfan vidalwani فقلت أفليس قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا عائشة كفان ميدنوني رسول الله كفان قرآن الله سبحانه وتعالى بوحي قربانوه إميهم يكون بيتو إيه كلا كنافرات كناءتهم إميهم كفافتن كناءتهم إميهم كفافت الدب إميهم نابيكت منغني إميهم نكن لوي فسيها حسابكم حساب كره هوتي الله سبحانه وتعالى منغني فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا إبايج فايفتن إبايج كناءة الدب إميهم دنه فإميهم لوي حسابكم فسيها بكم حسابكم حساب كره هوتي عائشة كفان مدرني بفدين الله سبحانه وتعالى بحي قربانوه هي وحي قربانون توي حديث في القرباني ليس ذاك بالحساب رسول الله كان حديث القرباني اي حساب النون ولكن ذلك العرض كما اي عملت مشيلمي دمي حديث القرباني من نوقش الحساب يوم القيامه عذب قيامه دوغا حساب كرب جميعك عذاب دبهوتي انبما مي حديث اي حديث عائشه كفانا مي يوداغن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ها مي دعاء كرباتا اللهم حاسبني حسابا يسيرا عائشه كفانا بدالوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته عائشه كفانا بدالوني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفانا بين نماذج مين دعاء كرباتي تمكن ادو وداغتي اللهم حاسبني حسابا يسيرا لي فسيح حسابكم ميلا حساب كربان ديب فلما انصرف قلت يا رسول الله ما الحساب اليسير دين كليك فان نماذج ادوداغتي ما عشت فان بدالوني كمنا دنبيمه لوي حسابك كباتوي لوي فسي حسابك كباتوي قال ان ينظر في كتابه فيتجاوز عنه حديث الكربني لوي حسابك الله سبحانه وتعالى اميه ففش بلوافا ان عفو كربمه انه من نوقش الحساب يا عائشه يومئذ هلك حديث الكربني اميه حساب بل الجميع عائشة إفدا ميها إدوهم هلاك واهوتة هذا قيام دوهم هلاك وجندا هوتة إما مي رسول الله صلى الله عليه وسلم مي كربا دعاء اللهم حاسبني حسابا يسيرا مي دعاء مرادك حساب كرب مكان ولا لوي فسه قتجا ميلا عمل تهوشل جندا فده قت مدور كده باندهبه إنما بس لفظه جه بيرفوش كمان هيك لوي فسه حسابكم ميلا حساب كرب باندهبه أدين أنا دعائك رسول الله صلى الله عليه وسلم إكليفان التحيات فوق بدالوا دعاء ميرواكر بن عمار بن ياسر أبو مجلس كيا تابعي بيك بدالوني صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك إن بدالوني عمار بن ياسر تابعي بيك ميرواكر بن عمار بن ياسر تمام من ناقن نماذج كربافي نماذج كربي إكليفان نماذج كربي نكن كوركونه دين إكده فان كفاية بلوغا نماذج كرن تبي بيفلون إكما إنكار كربافيه فقال كما يقول بيفلون مكما إنكار كربيما عمار بن ياسر بدالوني ألم أتم الركوع والسجود بدالوني تمن كليك فان ركوع السجود أفريها من كربهم هي بيفلون دنوني قالوا بلا دنوني كليك فان ركوع السجود أفريهم كربيه قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به دين حديث دين عمار بن ياسر بدالوني تمن كليك دناشه تمن كليك فانو رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج دعاء كربا دعاء من نماذج كربي مي رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج كربا دعاء تمن كليك فان من نماذج كربي مي دين كليك فان مي دعاء مي بدالو دبني مي دعاء بدالو مكريغا دنونغ باهكي الامام الشوكاني بدالوني مي حديث جنوافا مي حديث بدليل لبي إمام كفاتو كان نماذج كراميهم إميهم بينهم منبر ورم ما أوسكو لويكو نماذج إمام ميها نما كم كوانما إمام ميها يا إكمام بيعطون سؤال كرمكي مأمومنا بودا كمكي إمام عمار بن ياسر مي كليك فان كفاية بقولك بيفلم مي سؤال كرمني
mi eklek fan namad lui kurebiti tankole lui kon kurebiti mi ekam min kar korbani denga me kota imam shawkani vidalwani mi hadithun abi dalil libe Ammar ibn Yasir mi kurebi namadaki eklek fan ruku'a sujuda mi kanda friyam ko kurebe kam ga ves am gote ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosurga eklek fan ge ashab be karna ekiga eklek fan namad kurwa minbar buren ay tankole boda lui konne Ammar ibn Yasir namad kurebi ei sabki e nunnama bebe funu mikama inkar nu kurebi he komegas e befunu inkar kurebe kam ga ves Ammar ibn Yasir namad kurebi hama ruku'a sujuda friyam e gote ves botala la nitala e gote kurebi namad nu komegas e namad ki friyam namad ade e namad ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurab namad ga kurba du'a eklek fan kurba e du'a ki kubato ادعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدالوني اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه خيرا لي هذا بالكرس كلاكو ابا كلانجي غيب ابا كلانجي غيب دنودگم واهندو ادي ابا كلانجي خلق كربم افدم كردم وتودگم واهندو مي الا දිරිහුරුම් මෙලා අට්ටක හේවෙගෙන් වාකන් ඉබ්‍රස්කලාංග දෙවනොඩිගම් වාකම් ගා වානම මෙලා දිරිහුම් මුගේ නොත දිරිහුරුම් මතිගා දෙමිහුරුමුගේ තෞෆීක් දෙවන් දේව වතවෆනි ඉදා කානත් الوفات خيرا لي අදි මෙලා අට්ටක එම හේවෙගෙන් වනි මර්කම් ගා ඉබ්‍රස්කලාංග දෙවනොඩිගම් වාකම් ගා වානම මෙලා මර්ගන්න වෆාන් දේව اللهم واسالك خشيتك في الغيب والشهاده هذا بكرسكلاك මෙලා غيب ගාවස් අදි ශහාදා ගාවස් මානේ කි ඉබ්‍රස්කලාංගේ ذاتفු නුෆෙන්න حالت ගාවස් فعل غاوس ادي سر غاوس ابرسكلانගේ بيروتومගේ توفيق دبان ديبه واسالك كلمه الحق والعدل في الغضب والرضا ادي روليගේ حالت غاوس ادي روحمගේ حالت غاوس حق بس ادي عدلගේ بس بونمගේ توفيق ميلا دبان ديبه ان مري ميدالوني روليගේ حالتුගා بيفار ميها رولياسුngos اي ميها حقيقتuga haqqun ekibavege hingadane mane ki miha ko deke ruliasiya emiha ki rangalu miha kam gamis emiha deke ruliyama den emiha e ruliaswa miha dekeni aneka ki ei gos miha kam ga ema ruli an halatu gavis haqqu bas bunum mi bar muhim kam aneka ei anek ko ruhum ga halatu gavis bay mihun deke ruhunima ekala emiha ko deke ruhewe miha ena ko fawno no bakan tamatin hadana talane ema emiha ko deke timanna ruhe tiwe emiha ko fawno no bakan tamatin hadana talafa ekala ruhe lolakan aiben no fannana buna usulu ekanda tamatin hadana talane ema embege allah ga hadratuka midannawni haqq bas adi adlu ga bas ruli ga halat ga bas adi ruhum ga halat ga bas haqq bas adlu ga bas bunum ga tawfiq min adban debe wa as'aluka al-qasd fi al-faqr wal-ghina adi mustandikam ga halat ga bas faqirukum ga halat ga bas سيدا موغا ثابت ومغه توفيق ميلا دبان ديبه سابقي كيبغن تو فقير ويما باي فارن اينا نباعتن اري الالاغن دانه ما يوسفگه هنگا دانه مستند ويما گينفارا بوداون انگه هيتا بيروگن هيومگن كسالا هنگا دانه ايما فقير كم گاوس هيگوت گا ثابت ومغه ادي مستند كم گاوس هيگوت گا ثابت ومغه مانگي تدمو گا ثابت ومغه توفيق دبان ديبه واسالك نعيما لا يبيد ادي برسكلان حضرت ميلا ادي دنومه اگوتك بس نيميگن ندانه فناوگن ندانه نعمتك واسالك قرة عين لا تنفد ولا تنقطع مدكندگن ندانه ادي اووگن ندانه لولوگه فينيكمك ميلا برسكلان حضرت دنومه ادي لولوگه فينيكم قرة عين معنی کی نعمتن نعمت لبنيما دين اباوت گه نعمتك تکا انگ لولن ایک دماغ دکرن مجھے ممرگه متیر نعمتك معنی کی مثال کا میزبان الگون میں دنیا کا الگون میں کتاب بڑو نعمت لمن کم گاویس مثال کا الگون میں بڑو بلڈنگ اور کم گاویس الگون میں نبرن ادی مچ میہ کو انگ عمارہ فلاف کم گاونا الگون میں اتنا ادمی بلالا فتنگرانا میہ ورن احرم کی عمارہ مت کرو نم کارن لہی میہن ehn hitan ara nujhe darjan ehn balala nujhe darjan timage him mulin fure darjan lo ehn dimadwa nuda darjan ifada matir ni'mati adi tim debbi ni'matun timage hi furigenda timage lolan ekam finikan libigen da fada ni'mati ek adi e ni'mataki e nimigen nudane medikan nudane ifada ni'mati mela debunga ibras kalanga hadratun daname was'aluka ar-ridha ba'da al-qada adi ibras kalanga niya karo mafuga eniya amedu mi'ala ruhum mi'ala ruhewene go medur kadum edanname
ekiveganto Allah subhanahu wa ta'ala nimwa baikkanata hunna algon men ginafaran hingede gotakanu ema Allah subhanahu wa ta'ala komne gotan nimme kom gaves e Allah subhanahu wa ta'ala e kana elivi gota e niya kurvi gotan Allah subhanahu wa ta'ala mimbar kurvi gota ruhum e ruhum ge ni'me miala devun edanname wa as'aluka bardal aish ba'da al maut adi maru mafauga miala diri ulumuge finikan maneki miru diri ulume riveti ufawer diri ulume maru mafoga miala devun edanname wa as'aluka ladhat an-nazar ila wajhika adi ibaras kalange matiri dhat fula belumuge miru kan miala devun edanname wa as'aluka ash-shawqa ila liqa'ika ibaras wa as'aluka ash-shawqa ila liqa'ika fi ghayri dharra mudirra wala fitnatin mudilla adi ibaras kalange badal kurumuge ei halakuko gellun difane gelluma kanula adi gellani kurwa da fitna ka nula ibras kalange baddal kurmuge shauq verikam devungadi mela dannome ad mitanga midannoni Allah subhanahu wa ta'ala hadduka midannoni mi magfurat dafada fitna verikam ka nula adi gellun genewafada kamaka nula Allah subhanahu wa ta'ala ya baddal kurum ade magfurat dafada fitna ka guligem salgon mengi nimun asane nota halak kurwane kala magege matiga algon mengi nimun nuba fada gotege matiga wa Allah subhanahu wa ta'ala badal kurum algon men asane ema efada gotege nu ekama ko hegot ga sabitege hure Allah subhanahu wa ta'ala rodaga na gotege matiga hure eklange badal kurumuge shauq verikan devun adi mela danname دنوني اللهم زينا بزينة الإيمان إيمانكم زينة ميلا زينة القربان ديب وجعلنا هداة مهتدين أدي ميلا كي تدمج أهميهم تدمج لبفاما أدي تدمج أهميهن دكا ميه كمغا ميلا لبافان ديب أدي مي رسول الله فان غريهم وارد فا باي دعاء كم مغس مي دعاء تو غاوس بدني فدي مي رسول الله فان غريهم وارد فا دعاء كورم اي ام رغلو غتكي انمس الغون من امل عباره دعاء كورم اي نكمنو مناكمنو اكم دليل كي رسول الله فان صلى الله عليه وسلم ابو صالح روا كربني رسول الله فان صلى الله عليه وسلم مي اودي وداغنوني رسول الله فان صلى الله عليه وسلم اكلي فان اصحابه كلو تدم بكلي غريوغا مسوال كربني ما تقول في الصلاه نماذج تباكيني كي گهجه ان دنوني ان اعرابي مي ان دنوني أتشهد ثم أسأل الجنة وأعوذ به من النار إن دنوني تمنى تشهد كيافة التحيات كيافة أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار إن دنوني تمنى تشهد كيافة يعني التحيات كيافة دين الله حضرتك إذا دنوني سورجيا الله حضرتك سورجيا دنونية دين هم إكلان حضرت النركين سلام كرم دعاء كرنية دين مينا مدنوني أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ فهي ألقونه خليه فانو كروا دعاء بس ندنمه معاذ بن جبل معاذ فانو كروا دعاء بس ندنمه لما رسول الله فان حديث الكربني حولهما ندندن هرم بس حديث كنا تمن خليه فانو سد معاذ بس تمن دعاء كرني هم تيا دكما بهغتونه اد كون دكما کا بهغتون تو سورگه دغما نرك اسلام كربونگدي اما مي رسول الله صلى الله عليه وسلم مين صحابين كتر مي بكلك بيفلك عمل عبارة دعاء كرفما إبس وداك ناف إقول لك سكما إنكار النكربا هم إنجيل تيجي أقول من عمل عبارة دعاء كرف دانا كمان إكما إيجا أبدوس أميرانغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد فا دعاءته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته